90 ka temana ya 12 Psalm ya 90 temana ya 12 le Luka kgaolo ya 11 temana ya 4 ya bone. Psalm ya 90 temana ya 12 Luka 11:4. Ha o ka di mamela ditemana tsena Testamenteng ya Kgale Testamenteng e Ntjha di batla di bua ntho e kang ya tshwana. Ha o ka di mamelisisa hantle di batla di tshwana. Ha ke tsebe hore na Ntate Moruti Mohabi ba so di fumane a ko re ba le Psalm ya 90 ka temana 12 tlela ba mme re ba lamoteng ke mpa ke sa mmona e reng Psalm ya 90 temana ya 12 o re rute go bala matsatsi a rona ka mokgwa o re ka fihlang hantle ke kopa mantswe a qalang fela ntate. o re rute go bala matsatsi a rona Ke batla ona mantswe a fela o re rute go bala matsatsi a rona. Luka kgaolo ya 11 temana ya 4. Luka 11:4 le yona mantswe a qalang. o re tshwarele dibe tsa rona. Luka 11:4 itjho jwalo. o re tshwarela dibe tsa rona. o re tshwarele dibe tsa rona gobane le rona re tshwarela bohle ba re sitetsweng. Amen. Ha se temanene ke batla hantle ke tla ikhuta fela ke tsena ke ntse e ke neng ke batla e re ka mohla o mong itso ba Jesu a qete ho rapela barutwa ba hae ba re ho yena morena re rute ho rapela. Amen. Ha re kwa le mahlo a rona ntate lentswe la hao le a phela le na le matla ke kopa o le hlohonolofatse ka lebitso la morena Jesu. Amen. Ha re dileng fatshe ke ratile hore nke ke tlo bua ka ditemana tsena kapa kopo se pedi tse entsweng. Ya pele ke e itseng Modimo re rute go bala matsatsi a rona. Ya bobedi e re morena re rute ho rapela. Amen. Amen. Ka letsatsi le leng bomme le bontate ke ne ke le sebakeng se seng jwale ho tshwerwe seminari se hlano ka nako e le nngwe. Ha re qeta ho kena ka holong ya ba motsamaisi wa diseminari tsena o qalella ho bolela hore na rumong ena ho lo rutwa eng. Rumong ena a di bala di le hlano hore wena o ikgethele hore na o utlwa o na le thahasello ho ya klaseng efeng. Ha a qeta ho tjho jwalo nna ka ba le bothata bo le bong ba hore ke utlwa ke batla ditaba tsena tseo di lo rutwa ka class A le tseo rutwa ka class C ke a di batla empa jwale di kena ka nako e le nngwe. O tlameha o ye klaseng e le nngwe
o lo rutwa ho yona. Temana tsena tse pedi ke kopa ke re di nke kajeno e le seminari ho thwe ka mona ho tlo rutwa batho ho rapela, ka mona ho tlo rutwa batho ho bala ditshiu tsa bona, mme ha ditlase tsena di kena ka nako e le nngwe re na le bothata bona bo re bo tsebang ba hore ho latela Luka kgaolo ya 12 monna ye mong ho thuile a le matshimo ya hae wa fihla nako ya kotulo. Ha qeta ho kotula jwale a ka dijo tsa hae ka setorong, ho sheba o emella thokwana o sheba dijo tsena tse wa di kotutsing, a be a re moya wa ka o sebeditse ka thata, jwale dula moya wa ka o kgatholohe o tlo ja tsena tse o di sebeleditseng. Yaba Modimo o re le watla towe ka bona bosiu bona bona moya wa hao o tlo lata. Hona go bontsha kotsi ya go se tsebe go bala ditshiu tsa hao, ebile o bitswa le watla gobane o planela ntho e siyo. Ha ona le tseba hore le ha ke plana le ha ke phela ke tseba hore na ke setse ka matsatsi a makae, le teng ha ke re ke potlakela ena ya matsatsi. Esaya kgaolo 38 e re mohlango Ezekias a kula a batla a shwa, yaba Esaya mora a motse o tla go yena a re go itswe ke Jehova o hleke ntlo ya hobane o so ya shwa ha o sa tla phela. Jwale e re yaba Ezekias o retelehela leboteng a rapela, le mona go mpolella hore le ha o ka tswa matsatsi ha o sa tsebe o rapela o ntso le tsietsing. Jwale potso ke hore na jwale ke e tlelaseng efeng, hobane ha nka tla ka mona ka mo ke tlo rutwa ho rapela, le teng e ka re ke tla rapela fela ke sa tswe matsatsi, ke tloa ke dia ho rapela le ha ke tseba jwalo a di matsatsi a fedile. E ka re ke di hloka di le pedi di seminari tsena, e ka re ke tshwantse ke kene ho tsona di le pedi, mpa jwale ke tla kena di le pedi jwa gobane jwale ya matsatsi e testamenteng e ntjha, e testamenteng ya kgale, ya thapelo e testamenteng ke batla hore ya matsatsi e reng amen, e testamenteng ya kgale ya go rapela e rutwa ke Jesu testamenteng e ntjha. Jwale ke iphumana ke tshwana le mohla seminari yane ke eme hare fela ke sa tsore na ke e kae, hobane ka re di hloka di le pedi di tlase tsena. E reng amen. Ya matsatsi ke a e hloka, ya thapelo ke a e hloka, ebe jwale ke tla ya kae? Amen. Empa ka lehlohonolo he, haeba o tshwana le nna, o lakatsa ho tseba ho bala matsatsi, o lakatsa ho tseba ho rapela, hobane o rata kapa o sa rate matsatsi ona ntsa fokotseha. Mme haeba motseng ha kajeno o re le nna moruti Mahuswane ke utlwa ke lakatsa hore ekare nka rutwa ho bala matsatsi, ho latela merero ke nang le yona, ho latela dintwa tseo ke di lwanang, e ka re nka mpa ka tswa matsatsi, empa hape e ka re nka tseba ho rapela, jwale ke etse ke kene tlelaseng efeng? E reng amen. Ka lehlohonolo ha ntse ke eme mona ke sheba batho ba kena ka tlelaseng eo ho rutwang matsatsi ona a balwa jwang,
ke ntse ke eme moo ke bona ditile di kena ka tlelaseng mo ba lo rutwa go rapela yaba ke a ema ha ntse ke eme moo e reng amen ke sa tsebe na ke ye kae hobane ke tsietseng ya tlase tsena di le pedi ke ha ka lehlohonolo hona le a kenang monyako ha kena monyako ke sheba hore na ebe yena o tlo ya tlelaseng efeng ke ha motho a pelaka a hweshetsa a re hona enwa ya kenang ke yena principal ya ka mane ka moo go rutwang matsatsi le ka mane ka moo go rutwang thapelo ke sa eme jwalo ha a kena ke a ema pelaka Matthew 11:28 le 29 eba o fihle ema pelaka a re le ithute go nna ke bua ka Jesu ke ha Jesu a re ntho e rutwang ka mane ka go bala matsatsi le rutwang ka mona ka thapelo curriculum e e tshwerwe ke nna ke ha moapostola Paulos le ena go eletsa a re bona makutswane se ka ba ipotsa rona o ya ka kae bane le ha o ka ya ka mane ka mo rutwang matsatsi le ha o ka ya ka mona ka mo rutwang thapelo empa ke o jwetse makutswane hore bontlalo bohle ba modimo bo dutse ka go Jesu ha o nkile Jesu o nkile palo ya matsatsi o nkile matla a thapelo ntho e nngwe le e nngwe e ka rutwang ke manyoloi e ka rutwang ke baruti e ka rutwang ke baapostola tsebo e nngwe le e nngwe e ahile ka go Jesu ka mantswe a mang kajeno ke batla gore go rona ba le mona kaofela bophelo ha bo rutwe university bophelo ha bo rutwe dikerekeng le mona pulpiting re o fa karolwana fela ha o batla go modimo bohle ha o batla go tseba modimo ha o batla go tseba thato ya modimo ha o batla go tseba morero wa modimo ka fela ga tsona di phutshitswe tsa kenywa ka go Jesu bohlale ba modimo mohau wa modimo matla a modimo halefo ya modimo boholo ba modimo botshepehi ba modimo halalelo ya modimo ho loka ha modimo tshwarelo ya modimo phodiso ya modimo melemo ya modimo kaofela ga tsona ha di go moshe kaofela ga tsona ha di go Daniele empa kaofela ga tsona di ka go Jesu ha o hana Jesu ha o tloela Jesu ha o furalla Jesu o sokorisa modimo hobane dintho tsa modimo ha di kerekeng dintho tsa modimo ha di selalong dintho tsa modimo ha di pulpiting dintho tsa modimo di ka go Jesu di ka go Jesu morena ke Jesu modimo ke Jesu mohau ke Jesu matla ke Jesu bophelo ke Jesu halalelo ke Jesu ho loka ke Jesu le hodimo ke Jesu a le bokwe le biso la hae ke ena principala ke ena hlooho ya ditaba ke ena morena ke ena mmoloki a le bokwe le biso la hae Jesu a re tlo ithuteng ho nna eng kapa eng o e batlang go modimo e o Jesu ke a pheta modimo mo a teng hana le thuleleng hobane ntho tsa modimo di kentswe ka go Jesu ke lebaka lena Pilato mo hlashebileng Jesu ke ha botsa batho bana ke ha botsa baruti ke ha botsa dira tsa Jesu a re di kopa le ntho se fela hore na ke etse eng ka Jesu
dina tsona tseba hore ho etsuwa letho ka Jesu. Ha o hlompha Modimo o hlompho ya hao Modimo e nka bo Jesu. Ha o tella Modimo bogopo ba hao Modimo bo sheba bo Jesu. Hobane Jesu ke yena ha le boko le biso la hae. Jesu ke yena tsela le nnete le bophelo. Ore ha hona motho ya ka tlang ho ntate ha ise ka nna. Ha le boko le biso la hae. Ha le boko le biso la hae. Jesu ke yena. Ke lo ruta ho bala matsatsi ae tlo Jesu. Ke lo ruta ho rapela ae tlo Jesu. Bona le bontate Satane o sebetsa bosiu le motshehare ho nyenyefatsa Jesu. Hobane Satane wa tseba hore dintho tse batluwang di ho Jesu. Mohau wa Modimo kaofela o kentse ka ho Jesu. E ke o jwetse ntho le tsa dihere di be bohloko ke hobane Jesu ha yo moo. Ntho le tsa ka hlwele bohloko ke hobane Jesu ha yo moo. Re leboha Modimo, ke leboha Modimo hore ene re ra mo hopola ka jeno. Ha dintho tsa kopane le tsona o itse o kopane le ntwa eya, o kopane le mathata eya, o kopane le meleko eya. Empa Modimo bo kopane ha ka ta o kopana le tsona kaofela. Ho bile le nako eo ha ile na kopana le morena wa marena. Hona nako ile na kopana le tlhogo ya ditaba. Hona nako ile na kopana le lefika la mengwaga. Hona nako ile na kopana le ya Modimo a bile a le lefatsheng. O kopane ha le boko le biso la hae. O kopane le monna ya lefeng a tloa le Modimo a tla lefatsheng ha le boko le biso la hae. Ha Jesu a tla lefatsheng Bebele le lekgetlo la pele ntho ile e sokang e etsahala lefatsheng. Khwaere ya lehodimo ile a mo felehetsa ha le boko le biso la hae. Makgotla a lehodimo a mo felehetsa. Itse a atamela a na ke a hata fatshe hoba lefatshe le ditshila a ema sebakeng fela ya ba khwaere ena e sa le bina le godimo e bina sepakapakeng. A roriswa a soka a tswalwa. A roriswa a sa le popelong fela. A roriswa lefatshe le somone ya ba khwaere ya bina. Ha khwaere tse bina o biso hape le biso la hae ho thwe na le di kganyang ya meso. Ke kopa le nkutlwa ke a qetela a le ka popelong ya Maria. O setse di horanyana fela re a tswalwe ke a botsana yena ke mang. Ke a fetwa naledi a ya tela badisa pele a tlisa mo a tshwanetseng teng. Bana ba bona naledi a tla ba tsebe ke yena ha le boko le biso la hae. Hona le ntho le le bolelana e bitsa ba kena ka hara motse ha ba atamela ha ba naledi ya nyamela e nyamela naledi na ke a ya sitalena a fita a tswalwa ha naledi nyamela ba bisa bana ba tseba hore ya hore matlang ha fumane dikerekeng ya hore matlang ha fumane metsing. Bebele re ba ya moreneng hoba yena ke morena. Ba fihla ba re ho morena ya bisa Herode ba re o kae ha le boko le biso la hae. Yena bomme le bontate o ile a rena o kae ya setseng. O ile a matla sa phela a rena o kae. Batho ba ruti ba re o fumanwa pakong o fumanwa tshokolohong ya ba mo amohela le badisa ba ruka ya setseng. Herode a re ha ke tsebe letho hobane taba ena e patetse ba bohlale e patetse botsebi e sebeletse batho fela. Herode a re ha ke tsebe empa kemeleng hanyane a potela ho ba bohlale a re le tseba jwang ka eo e hlile Jesu wa batluwa ha le boko le biso la hae. Ba jwetsa Herode ba re ho latela ditaba tse ngodilweng ya jwalo yena
teng la eba re sebo kae empa o latela taba tse modilweng ya jwalo yena o teng ke a tshwane ka jeno ke re ya pholusang yena o teng ya tshwanelang dibe yena o teng ya hlatsang batho yena o teng le ha eba dikerekeng ha re mo fumane empa yena o teng ba re ho Heroda ya re sa semina ke kae fela o tlameha a le teng ya ba Heroda o kgutlela ka ntle a re ho ba bohlale ba botjhabela re le ha ke sa tsena o kae empa ho tshena o teng a re tsamane lo matla ha le ka la mo fumana le kgutle le tlo njwetsa potso ya ka kena ha e sita Heroda a re ha le mo fumane le tlo njwetsa wena le mona o mohana o futsise mang Heroda a mo hloile a re ha le ka la mo fumana le tlo njwetsa e re ko njwetse hle ha re le ke lo ipea betile ha o bona re fufulelwa tjena ke hobane fela re mo fumane ka le Heroda ha o ya pele temane ya bohlano re Jesu o tlibiswa ke ba mo fumaneng ha o so mo fumane ntate moruti tswala molomo wa hao ha o so mo fumane mme wa mokirasiti ha eba ha o so mo fumane Heroda re batle wena re batla ba mo fumaneng Heroda ha le ka mo fumana le khutle di hlonjwetsa ya ba ha Heroda ba re ka ba tlo khutla empa ha ba le tseleng ke ha modimo a bua le bona re no ha le ka la mo fumana ha le boko le biso ba hae Heroda ha le ka mo fumana ha le ka mo fumana teng ye le patong la mesudi ha o ka mo fumana ka 2025 tse ha o ka fumana Jesu molao wa teng ore ha o mo fumane tshitshatsela khutla ka tsela esile bothata ba matsatsi ana ba ya mo fumana empa ba khutla ka tsela e sa le ba sama ka yona no ha o se mo fumane o tshitshatsela dilika dinako tse re pisina re etsa hora twenty ba hetene ha o se mo fumane o tshitshatsela dilolo ila re ho bona ha le ka mo fumana tshitshatsela bothata ba le suthu mona ho tsere naha ya bokresti ho tsere naha ya bokresti empa bothata ke batho ba matsatsi ana ha ba tshitshatsela selalo ba ya sija ha ba tshitshatsela ba ya kolobetswa ha ba tshitshatsela ba be lejwe ka morantlo la bohlano ba khuwa mapila lejwe ha ba tshitshatsela ba nka le sila le lenyane ba le kenya ka sefubeng ha ba tshitshatsela o tshitshatsela ha o so kopane le yena ha o so mo fumane o tshitshatsela e mone ma o ka le mahlo a hae o re rute go bana matsatsi a rona o re rute go rapela principal ke Jesu ke na le potso motshiane mona na o so kopane le yena na o so tsebana le yena botlalo bohle ba modimo bo ahile ka ho yena ke yena morena ke yena le tsibolo la tsoya bafu ke le ba modimo ba ne ka moqebelo ha re ba nna tsidi le bitleng ha kena ka ga le bitlaleno le bitlalena le lore monna ha o ke a motseba o la feta le mona o la tsamaya le mona o kene le bitleng empa ke le bitla ke le ka hloa motshwara le wena tsidi ke tlo tshwara nakwana fela ha ka hweletsa hona jwale le bitla le tlare ke tlo buleya hobane yena o sa fetile mona o sile ka telo e reng mohlabuwang ke tla buleya ba shwetseng ho yena ba tla tsoa pele ha le bokwe le biso la Jesu
ha o hloka le ya tlelaseng ya matsatsi, ha o hloka le ya tlelaseng ya thapelo. The principal is here. O tlodise matsoho a hae, o re tlong ho nna. O ile kerekeng ha ya o thusa, o ile bathong ha ba o thusa. Jesu o re tlong ho nna. Ha re kwetse mahlo jwalo, ke na le potso ena hle ka boikokobetso. O se o mo fumane, o se o mo fumane, o se tjhitjhile tsela, o se mo fumane, o se tjhitjhile tsela. Haeba ha o se tjhitjhile tsela, ke swaba hore ho wena ha o se mo fumane. Mme ha o se mo fumane, bomadimabe ke hore dintho tsa Modimo kaofela di ka ho yena. Ntate ya halalela motsheareng o, ke a rapela hore hodima tsohle tse builweng tse entsweng, a o ko be le pelo hle Morena kajeno e ka o labalabelang, e ka o hlokang. Moroki e more nako ya ka e fihla, o nthole. Le rona nako rona e tla fihla hore o tlo re thole ntate. Re lokela ho thola eo re fileng yena, e leng Morena Jesu. Ha re kwetse mahlo kaofela, ke kopa re eme ka maoto a rona. So kwetse mahlo a hao, ema ka maoto. O ko iketsetse molemo hle motsheareng o. A ko iketsetse thuso motsheareng ona, a ko be le nnete motsheareng ona. A ko sheba hore na enwa ya hlwameng ke Modimo o teng bophelong ba hao. Enwa ya neleditsweng dintho ke Modimo, na o teng bophelong ba hao. Ke se ke tla tsamaya etola ho qetela pela ha ke fihla o sebe wa sebeletsong ya sehopotso sa moratuwa ena wa lehodimo. Ne re kopa hle hore ha re mo hopola ka dipelo tse llang se bodutu, ka ba wena motsheareng o no ke twa mpa wa iketsetsa molemo wa hopola Morena wa marena, wa hopola
Jesu mora wa Modimo, ke tlo beha mantswe ya thapelo, mme ha ke rapela Bebele re motho o tadima sekgotsi, empa Modimo ona o tadima pelo. Ha ke ntse ke rapela moo, se ke kopa hle le wena ko re ntate, ke nna enwa kajeno. Ako ikokobelletse Modimo hle, Modimo wa ka ya halalelang. Re lebohile ka bophelo wa moradi enwa wa hao, re lebohile ka moha o bileng le wona bophelong ba hae, re lebohile ka mehlala eo a e siileng lefatsheng, re lebohile ka boinehelo le boikokobetso ba hae ho wena. Ntate, ho na le bao a ba paketseng ka molomo wa hae, ho na le bao ba paketseng ka diketso tsa hae le mehlala ya hae. Ntate, ke a rapela hore peo eo a e jetseng ka diketso le ka dipolelo e nosetswe ke moya wa halalelang. Ke a rapela ntate hore komello ya ho se dumele e se be ya timetsa peo eo a e jetseng. Ntate, merapelo eo a e entseng, meokgo e tswileng ho yena, ke a rapela hore ntate, le ha sa tlohile lefatsheng, tswela pele ho arabela. Etsa dintho le tseo a sa di bonang ka mahlo a nama, empa mo etsetse tsona di bosiong ba hae, hobane Modimo o sa sitweng ke letho. Ke rapela lelapa la hae, ke rapela basebetsi mmoho le yena mosebetsing wa matsoho, basebetsi mmoho le yena kerekeng, baisane le yena e mong le mong ntate, ke a ba rapella hore o tlisa bophelo ba hae ka hore morena, ho be le batho ba tla dumela, ba tla ikokobelletsa wena, ba tla etsa thato ya hao. Ntate, ke a rapela ka hara lelapa la hae labo, etsa mehlolo ya Modimo, etsa dintho tse etsuwang ke Modimo fela. Ntate, ke a rapela hore mo etsetse dintho tseo mohlatso ya bafu a kekeng a phetsa ho o leboha, a kekeng a phetsa ho o boka, hobane Modimo o tshepahalang. Ntate, re a o leboha, hlolo lefatshe mo le mong ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu, amen.